byita igitangaza gusa Violette Constance Jesop wiswe udashobora kurohama cyangwa Miss Unsinkable. Inkuru itangaje n'inkomoko ye. Violette wese tariki 2 Ukwakira 1847 akaba umunyarwanda ufite inkomoko mu Bwongereza, akaba yari umuforomo azwi kuba yararokotse impanuka y'ubwato bwa Hermes Titanic ndetse akongera kurokoka impanuka y'ubwato bwa Olympique ndetse yanasize na Britannic, ubwato butatu bukomeye mu mateka y'inyanja ku isi. Reka ninjire mu mateka ye nkubwire inkuru itangaje kuri Violette Jesop wabyaye na William na Catherine Jesop ndetse n'imfura mu bana 9. ngo mu bwana bwe yarwaye igituntu aza gukira nubwo byasaga nk'ibyarangiye. Ku myaka 16 isungi yarapfuye nyuma yo kubagwa, operasiyo ikagenda nabi. Icyo gihe na nyina yaje kurwara ubwo yakoraga nk'ushinzwe abagenzi stewardess muri Royal Mail Line mu 1908. aza guhita amusimbura muri ako kazi ngo kuko Violette Jesop yinjiye mu kazi ko gushinga abagenzi stewardess. Ako kazi ngabashe kurera barumuna be anite kuri nyina wari urembye. Mu 1911 yise atangira kandi kazi nka stewardess mu bwato bwa Olympique. Tariki 20 Nzeri muri uwo mwaka n'ubundi ubwo bwato bwakoze impanuka na HMS Hawke aza kurokoka. Iba impanuka ya mbere yarokotse icyo gihe ubwo yari mu bwato bwa Olympique. Nabwo mu mwaka wakurikiye mu kwezi kwa Mata tariki 10 ku myaka 24 yabaye ushinzwe abagenzi mu bwato bwa Titanic. Nyuma y'iminsi 4 ari muri uwo bwato, Titanic yaje gukora impanuka abenshi mwarayumvise ndetse munayizeho ubwo yagwaga ikibuye cy'urubura muri North Atlantic bukaza kurohama nyuma y'amasaha 2 n'iminota 45. Icyo gihe yagiye mu bwato bw'ubutabazi bw'ibanze baza kurokorwa na Carpathia bukeye bwaho mu gitondo cyakurikiyeho ngo kuko yarokotse impanuka y'ubwato bwa kabiri aribwo Titanic. Nyuma y'uko kuko bwa mbere muri Olympique ubwato bwa kabiri arokotse. Mu ntambara ya mbere y'isi yose Violette yari ashinzwe abagenzi muri British Red Cross Croix Rouge y'Abongereza. Mu gitondo rero cya tariki 21 Ugushyingo mu 1916 yagiye muri Britannic. Ikaba ari ubwato bwayo bunini ariko bukaba bwari muri muna wa Titanic na Olympique zafatwaga nk'impanga. Yari yarahinduwe ubwato bw'ibitaro aribwo hospital ship. Icyo gihe burimo habaye iturika ridasanzwe muri ubwo bwato bwa Britannic batazi cyabuteye witabwire mu nyanja ya Aegean. Icyo gihe abantu 30 mu 1936 bari mu bwato bahise batakariza ubuzima. Rero Violette n'abagenzi bari bikugwamo n'abari bari muri lifeboat, gusa we yahise asimbuka buvamo nubwo agize igikomere ku mutwe. Nyuma y'iyo manuka 3 yarokotse yaje kujya muri White Star Line mbere yuko ajya muri Red Star Line na Royal Mail Line. Ku myaka 36 yaje gushingirwa na John James Lewis mugenzi we bakoranaga. Ku myaka 43 mu 1971 yaje gupfa indwara y'umutima. Ngiyo rero inkuru itangaje ya Violette Jesop njye yukugejejeho nyine gukusanyiriza ndi Shema Jean-Luc.